Sampur cepongan jelajengipun. Kula aturaken tunggal Cak Talis Bajaribu. Jejeng talis dalemipun saking Bajaribu. Kripik tempe dicigar sigar duwe eda sampe ayo Erni sing sabar monggo monggo mriki sapanan aduh jangan engah korambeng lek talena panceng abekalan kang talih tujak na pernah sayang lambak bilen karena orengga gelang pina dumati kotena kanjeng jelen sabek bebena monetina kang masih gaduh mastina korang malam rumah rumahna ngalah bencung sing ngalah rak-arak akan larena anak dokternya musang budal ngecung dualik benik keng perak tak tahu lah pikir sibuk sama sayang terak bulan rumah ngantar bintang medek sereka oleh setanti singa bulan eka dungantar ketak nampek serase adi nape ombe aduh nape amin alamat ombe genjul katengah nape kejat kang talis nape main namun kejat dualik ngadek karungan terbedek kaduma jena mate ekoro akang maduma ece terbedek di kajudupan pasti ketoro ame selanjena ngarek lalang ama kadiburan deje ama cekar pote tak melarang lek artine dikale buren sayang keng palopot andik na orenya sayang laju tak ter anak lakarang mon sepoteka tantona potong laju tak ter kauli se amanjara coba mate masalah seto atur swanuwun kula aturaken dateng Cak Talis Bajaribu yang telah sudah tampil di panggung pagelaran sampur cepongan jelajengipun kula aturaken Bapak Rino Lumbang Cak Marsuki ngepung Pak Ion ngepung ono